Reka ngusuhuze nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Turacyari kumwe kuri General Knowledge Entertainment, isoko y'amakuru atandukanye. Ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11 twari twabagejejeho inkuru y'akababaro yavugwaga mu karere ka Nyamasheke, aho umusirikare ufite ipeti rya Sergeant cyangwa se Sergeant yari yarashe abantu 5 mu kabari, bose bakahasiga ubuzima. Ibi bikaba byarabanjirijwe n'amakimbirane. Icyo gihe twabagezagaho inkuru y'uko igisirikare cy'u Rwanda RDF cyari cyamaze gutangaza ko uyu Sergeant Minani Gervais yari yatawe muri yombi. Uyu munsi rero urubanza rw'uyu mugabo rwatangiye kuburanishirizwa mu ruhame. Urubanza rero rukaba rwabereye aho icyaha cyabereye imbere y'abaturage bo mu kagari ka Rushyarara, ni mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke. Urukiko rwa gisirikare rwatangiye kuburanisha mu ruhame uru rubanza ruregwamo Sergeant cyangwa se Sergeant Minani Gervais ukekwaho kurasa abaturage 5 mu karere ka Nyamasheke. Kuri uyu wa kabiri rero nibwo uru rubanza rwatangiye kuburanishirizwa aho mu kagari ka Rushyarara mu murenge wa Karambi, nkuko nari maze kubikubwira aho icyaha cyabereye. Umushinjacyaha mu rukiko rwa gisirikare yabwiye urukiko ko Sergeant Minani aregwa icyaha cy'ubwicanyi ku bushake, kwica bidategetswe n'umukuru, no guhisha no kuzimiza intwaro ku bushake. Sergeant Minani yahawe umwanya ngo yisobanure, abanza gusaba imbabazi imiryango yahemukiye n'umuryango nyarwanda muri rusange. Mu mvugo yumvikanamo kwicuza, Sergeant Minani yavuze ko ibyo yakoze yabitewe n'uko yahohotewe bikomeye n'abari mu kabari, uhereye kuri nyirako, cyane ko yatutswe akanakubitwa. Sergeant Minani yasobanuye ko hari abazi ukuri kw'ibyabaye bakwiriye kubazwa byimbitse imvano y'ubu bwicanyi. Umushinjacyaha yasobanuriye urukiko ko uregwa ntacyo yakorewe gikomeye cyari gutuma ava mu kabara akajya kwambara impuzankano za gisirikare no kuzana imbunda akarasa abo bari bakimbiranye. Umushinjacyaha yashimangiye ko Sergeant Minani Gervais yihoreye akoresheje imbaraga zirengeje izikenewe. Umushinjacyaha yashimangiye ko uregwa afite ubumenyi buhagije mu gisirikare bwo kuba yari kwirwanaho adakoresheje imbunda cyangwa se akifashisha inzego z'ubuyobozi bw'ibanze bukabakiranura. Ikindi kandi nuko umushinjacyaha yavuze ko Sergeant Minani yari kwihorera kubo bagiranye amakimbirane aho guhohotera abo batagiranye ikibazo, nubwo nabyo bitari kumuhanaguraho icyaha. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabye urukiko kwakira no kwemeza ibyaha Sergeant Minani Gervais ashinjwa, kuko n'ubusanzwe yari afite imyitwarire mibi, kuko yaragiye ahanwa mu buryo butandukanye no gufungwa. Bwamusabiye guhanishwa umwaka umwe kubera kurasa nta ruhushya, imyaka 5 yo kwiba no kwangiza ibikoresho bya gisirikare, ndetse n'igihano cya burundu ku cyaha cyo kwica umuntu ku bushake. Itegeko riteganya ko iyo habaye impurirane z'ibyaha hatangwa igihano gisumbye ibindi, bivuze ko igihano ashobora guhabwa igihe ibi byaha byamuhama ari ugufungwa burundu. Ahawe umwanya kugira ngo agire icyo avuga ku gihano yasabiwe, uregwa yasabye urukiko gushingira ku buhamya bw'ababonye ibyabaye, ariko nanone anongera gusaba imbabazi imiryango yahemukiye. Urukiko rwa gisirikare rwahise rwanzura ko uru rubanza ruzasomwa ku wa mbere tariki 9 Ukuboza, n'ubundi mu kagari ka Rushyarara mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke. N'urubanza rwagaragayemo abasirikare bagenzi ba Sergeant Minani Gervais ndetse n'abaturage bo mu kagari ka Rushyarara bari bafite amatsiko menshi yo kumva umwanzuro w'urukiko ku byaha uyu Gervais yakoze byasize bihitanye abaturage 5 bo muri ako karere. Komeza kubana natwe rero kuri General Knowledge Entertainment. Ubwo uru rubanza ruzaba rumaze gukatwa, n'ubundi tuzababwira imyanzuro yafashwe n'urukiko rwa gisirikare ubu ruri gukorera mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Karambi, akagari ka Rushyarara. Mugira amahoro.